Mucii uyu wa nyamu wa Falconry of Kenya uri tauni-ini ya Malindi na wambiririo mwaka-ini wa 1980 ni muthungu uria kihumo giake kiari bururi wa Ireland. Muoroto wake ari kuhe uikaro nyamu na mithemba ya nyoni iria ciagurara githaka-ini. Mugaru na matanya make ambiriirie kwamukira namba nene ya nyamu orio kuuma kuri aikari undu uria thutha-ini wa guciririe ngumo nene kuumana na motungata ma mwanya akigeria gutigirira ati nyamu iria ciingira guku ni ciagia na riuriro na handu cingihoneria nguraro. Miaka miingi thutha ucio mucii uyu wihandite ceni na riu ni gatagati ka maundu maria magucagiriria agendi kuma guku bururi-ini na nja ya bururi. Kahindi niwe murugamiriri munene wa mucii uyu na akoretwo akiruta wira guku kwa ihinda ria miaka 15. Ni aratariria mithemba ya nyamu iria ungiyonera hindi ya icera ria guku. Aina mbalimbali ya wanyama kama vile kobe, nyoka, crocodiles, mountain lizards, birds of prey, different species of birds of prey like eagles, hawks, kites, owls na pia buzzards. Gatagati ka nyamu ciothe iria ciri guku, nguru ino niyo nguru muno ikigerererio gukorwo ikarite makiria ya miaka 100. Oho agitariria mithemba ya nguraro iria marigitaga nyamu iciriria ciarehwo guku na uria macokaga gucicokia githaka-ini, akiuga o mwaka macokagia makiria ya nyamu 20. Kama aliyevunjika bawa ana jicho moja ama amevunjika mguu, ndege kama yule huwa hawezi kuishi vizuri msituni, so tunawahifadhi hapa na kama inawezekana tunaweza kuwafanyia breeding na watoto tunawaachilia, wazazi wanabaki tu hapa. Niguo kuramata mucii uyu arauga mehokaga marihi maria marogotaga kuma kuri agendi undu uria ukoretwo ari muritu muno kuona namba ya agendi ni cokete thi kuma riria kinguki gia corona kiagumeire bururi. Kenya huwa tunachaji 200 kwa mkubwa, mtoto 100, alafu resident ni 400, mtoto 200. Alafu nani resident ni 500 na mtoto ni 250. Unyihu wa besha ucungiririe imwe ya miako kuria nyamu ici komaga gutiguo imomokete kuona kwa ihinda riri thina munene uria ugumeire mucii uyu ni uria mangihota kuhunia nyamu ici. Hapa tuna hesabu ya wanyama zaidi ya 60 na wanakula zaidi ya 2500 kwa siku. Na kiwango hicho huwa ni ngumu sana kukipata, especially wakati kama huu. Hindi ya icera ritu turacemania na Sylvia Pirelli, umwe wa andu aria makoretwo magiteithiriria kunyitirira mucii uyu. We have a lot of people who are ready to help. They are already in conservation and in nature protection. Ona gutuika ni akoretwo agiteithiriria uria angihota, Sylvia arauga uteithio kuma kuri honge ingi iria iteithagiriria uramati-ini wa nyamu no uhotithie gucokia riri wa mucii uyu uria uthiite na mbere kuhotoma. So many people, like Michael already said, they are killing eagles just for fun. Naomba wahisani wajitokeze zaidi ili waweze kutusaidia ili hawa wanyama wasije wakahathirika zaidi, maana tuliwatoa huku waliletwa wakiwa na shida na itakuwa ni mbaya sana wakiwa wako hapa na hakuna pesa, hatuwezi kuwasaidia. Handũ-inĩ ha Kameme TV, njĩtagwo Ngina wa Wadurwa.